Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Ramagara Sadayana. Alhamdulillah dinten ayeuna dinten Kemis abdi bade nyobi explore Desa Cupunagara dina waktos mung sadinten. Apakah berhasil atau napi henteu? Ayeuna waktosna jam 5 langkung 55. Star nyaeta ti ujung wetan Kampung Gunung Gelis. Selamat datang tidinya. Sareng ke berakhirna di ujung kulon. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mugia lancar, mugia cuacana halodonya teu hujan. Sareng mugia berhasil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berangkat. Ramagara hebring euy. Selamat datang di Cupunagara. Nah, selamat datang di Desa Cupunagara. Ia mengarupikeun titik awal abdi star kanggo explore Desa Cupunagara dalam jangka waktu hanya 1 hari. Dari ujung wetan ke ujung kulon. Ayeuna tepat waktos tabuh genep langkung 15 jam genep langkung 15. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, orang mulai ti lembur anu titik awal di dia nyata lembur Gunung Gelis. Beneran Bu, di kawasan Gunung Gelis. Oh, Masya Allah. Orang yang heula ka masjidna. Assalamualaikum Ibu. Kan ada star tadi ya? Star, iya. Oh, suasana. Iya. Iya, masuk izin. Oke. Iya. Naon nu pada diical? Anu pada di promosikeun naon? Nah, suasana di
Gunung Gelis. Upload kan sudah dijual. Kudu ditu teh ah. Bukan itu, sarua itu kan sama buah-buah. Tiap bumi teh pasti dipelakan ku kembang-kembangnya. Wow. Aya anu menarik perhatiannya eta jambu tang kue 25. Weh, jadi orang tinggal heula ka ditu. Wow. Jambu ada. Dah lamun mesan sabaraha apa nya hese lamun dikilo di kumaha. Terus bawa ke orchid, mana ka orchid ya? Di masjid langsung cenah ngeuning hayang. Saka orchid. Beneng. Beneng jeung baturan eta na. Baturan di TK. Ini ya tak mau. Terus nah, eksplor gunung itu termasuk gunung Gelis ya Pak ya. Halus euy pemandangan teh. Hayang kitu mah bisa di. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lebat ke Masjid Ta'lim nu aya di Gunung Gelis. Aya keadaan masjidna orang lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya suasana Masjid Ta'lim aya di Gunung Gelis. Jadi di dia aya 2 sekat, ieu kanggo pamegat, nu itu kanggo istri. Ieu bagian nu pamegat. Jadi aya sakatanya. Masya Allah. Ya pertama kalina sih pengantin sami oge sareng anu di Masjid Fatimah Ar-Rasyid. Itu ge sami disekat aya pintu anu pamegat. Nah, ieu pintu anu istri tetapi wanita. Itu pintu pria, aya nu istrina. Ois. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya bagian anu istri, ruangan istri. Sekaligus penyimpanan Al-Quran dan barang-barang yang lainnya. Insyaallah ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Oke. Ya titik pertama, masjid pertama yang kita kunjungi. Ya selanjutnya orang menuju ke Buni Kasih. Yo.
Punten Pak. Pak. Nah, ke Jalan Bonikasi orang menakan batu. Nah, ternyata batu bangkong namina teh. Itu jalan ke Sukasari. Pemerintah dia mah ke Bonikasi. Nah. Iya nembe di Gapura Wilujeng Sumping. Oke. Wis lah kayak deui lah ngajakeun. Oke, lanjut di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya jembatan.
camping di Kampung Ekowisata Buni Kasih, Desa Sukonaga, Kecamatan Salak, Kabupaten Subang. Kampung Buni Kasihna Wilujeng Sumping di Kampung Buni Kasih. Sate acan lebet ka perkampungan anak anu dipali ditu aya tempat kanggo spot foto-foto. Nah, piuna seperti kieu. Wow. Amazing. Pemandanganna endah pisan kalau wargi sadayana. Mangga anu bade ka Kampung Buni Kasih biasa foto-foto heula di dieu. Nah, para wargi sadayana sate acan menuju ke Kampung Cipabeasan. Buni Kasih bakal ditepangan heula hiji curug, nyata namina teh curug Cipanggulaan. Tuh, aya 3 tingkatannya. Hiji 2 3 kaluhur gitu. Nah, ieu nu namina curug Cipanggulaan. Mantap. Wilujeng Sumping di Kampung Buni Kasih. Nah, ya mengopikan homestay sareng masjid. Nah, ayeuna abdi aya di Masjid Buni Kasih namina teh Masjid Al Muhajirin. Ieu tampak depana sapertos kieu. Urang cobi lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ieu tampak Masjid Buni Kasih Al Muhajirin. Alat terbana. Minimalis tapi rapih, enak kan. Alhamdulillah Kampung Buni Kasih atas ayeuna lajeng deui menuju ka Kampung Butong, bukan negara Tonggo. Let's go. Nah, iya suasana di Kampung bukan negara Tonggo.
Wilujeng Sumping di Masjid Al Hikmah Bukanagara. Ya penampakan ti luarna megah. Enak cobian lebet. Enak orang cobian lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya suasana Masjid Al Hikmah Bukanagara. Kepungkur abdi kantos sayura kali ngiring perlombaan di dia. Legend, Masjid Legend. Terus lami di masjid dia. Masya Allah. Oke, lagi waktu nak mepet enak orang lajeng di nyata ka Kampung Sindang Asih. Ciao. Nah, di kedusunan Bukanagara aya Masjid Agung namina teh Masjid Jami Fatimah Ar-Rasyid. Anu lokasina di tengah-tengah Kampung Bukanagara. Tah pinggirna aya lapangan voli internasional. Bade masuk? Oke, nyobian masuk. Suasana di sekitaran Masjid Fatimah Ar-Rasyid. Terdapat kolam kulah, kamar mandi, tempat wudhu, toilet, unik, tempat cuci kaki sebelum masuk masjid. Mantap. Mau pakai ikan lebih edun. Terapi ikan. Enak orang nyobian lebet ke Masjid Fatimah Ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya suasana di Masjid Fatimah Ar-Rasyid. Aya dua tempat kanggo pamegat, kanggo istri. Ya hijab. Masya Allah, megah sekali. Oke, itulah sepintas Masjid Fatimah Ar-Rasyid. Ayeuna lajeng di ka Sindang Asih. Nah, Wilujeng Sumping di Kampung Sindang Asih. Nah, iya lokasi perkampungan aya di Kampung Sindang Asih. Mung sakadik da perkampungan oge. Oke. Ieu masjidna namina Masjid Nurul Iman. Cobian masak. Iya tempat kanggo wudhu, toilet, sang iya kanggo masukna. Lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya suasana di Masjid Nurul Iman, Kampung Sindang Asih. Minimalis namun enakeun. Oke, lajeng dia enak ke Kampung Cihaur Wetan, Keten Kang Agus Sopian. Nah, enak abdi tos dugi ke Cihaur Kulo Wetan. Nah, di Cihaur Wetan aya dua masjid, mau abdi nyanakna hiji. Ya nyata Masjid As-Solihun Cihaur Wetan. Orang cobian lebet. Ya penopakan di luarna. Suasana di perkampungan Cihaur Wetan. Coba lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lebet we. Masjid As-Solihun Cihaur Wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Minimalis namun rapih, enak kan. Lanjut deh
Ayeuna bagian ke Cihaur Kulon. Oke. Nanjak. Menuju ke Cihaur Kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana di kampung Cihaur Kulon. Wah, kadieu. Amang, Damang. Alhamdulillah. Ya tuh tadi tuh. Kemana? Siap. Waduh. Urang mumuluk. Mumuluk, wayah kieu kak mumuluk atuh. Nah, ya kondisi sekitaran Cihaur Kulon. Oke. Ayo masjid di Cihaur Kulon. Coba orang lebet. Nah, ini orang cobian lebet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kondisi di Masjid Cihaur Kulon. Simple tapi pasten. Oke. Nerang lajeng di ka Cilalai. Beres proyek
entos kewih nak sebentar Bu ya. Sebentar Bu teh. Ya menuju ke Cilalai. Alhamdulillahnya ya jalan tos enak tuh. Wilujeng Sumping di Kampung Cilalai. Saya merupakan akses awal lebat ke Kampung Cilalai. Itu menuju ke masjid, ya menuju ke perkampungan warga. Nah, para warga sadayana yang merupakan jalan anu tembusan nate ke Kampung Cisegel ka ditu. Kana busna ka dieu ke Kampung Cilalai. Mung motor mah teu acan tiasa. Jantan pami badai kali itu kedah mapah tapi jalan kaki ya suasanana Masya Allah. Kendah sayuna bersih herang agen celang herang agen celang tinggal ya sayuna Masya Allah. Masya Allah bersih. Sekarang lanjut deh. Alhamdulillah abdi tos dugi di Kampung Cilalai. Ia merupakan kampung anu aya di bagian wetan keneh Caket Cihaur Kulon sareng Cinaga. Nah di Cihaur di Cilalai ya nyata aya hiji masjid anu namina Masjid Jami Nurul Yakin. Nah iya masjidna masih tradisional bentukna di suasana di kampungna. Nah orang lebet ka masjid yuk. Nah bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya suasana di masjid di Cilalai sederhana minimalis namun rapih. Alhamdulillah menenangkan. Setiap masuk masjid pasti hawana tenang. Alhamdulillah ima tilas tablik akbar. Masya Allah. Alhamdulillah tiasa ke masjid Cilalai itu kanggo tempat wudhu. Nah, di bagian luar nak. Nah, kita lanjut deh. Ya nak, lajeng deh urang ka Cinaga. Bismillah. Nah, tempat selanjutnya kita urang ka Kampung Cinaga. Cuacanya alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada curug pemirsa. Indah
Masya Allah. Terus seberapa kali pengen mendakan curug. Din, assalamualaikum. Dawang. Tiga teh saha. Mereka Cinaga. Ai masjidnya sudah aja Cinaga. Ya hiji di Hanap. Di panghanapna pisan teh. Nu deket BKM dinya makmur lah. Ya mah mata mah simpan di mana di dinya bisa. Di dinya tadi Hanap bisa di dinya. Kayak bumi. Lah nitipnya di dinya nya, kedap. Masjid. Heeh. Kira mapayan. Iya. Aya hiji di Hanap. Di Hanap nya. Siap. Oke, jadinya. Nuhun. Yuk. Nah, Wilujeng Sumping di Kampung Cinaga. Nah, iya suasana nu aya di Kampung Cinaga. Rada mudun, jalan mudun. Tapi pemandangannya Masya Allah indah. Jalannya berkelok-kelok. Oh, itu rasanya sawah Cinangka. Oke. Kita belok. Nah, suasana Kampung Cinaga. Mungkin sebab disebut Cinaga, jalannya bulak-belok juga nama. Seperti naga. Oh, mantap. Ke dia. Perut sirlu. Masih kena aja bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Damang. Alhamdulillah. Ada sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya, kita yang ninggal masjid paling mana? Masjid kayak Oh, itu. di mana kita? Di Sukamana. Oh, si mana bener kok. Aduh. Ampun di mana tuh tepung? Ah, nembe ayeuna di lembur nabi mah. Di mana wae? Di kota wae. Ada siapa? Saurang dia. Itu kendang saha bah nu abah? Iya. Masya Allah. Masak tetabuhan berarti. Iya, dan keur diajarkan sisingaan. Oh, aya sisingaan oh. Aya sih. Alhamdulillah artinya. Alhamdulillah. Nah, iya. Ternyata masjid nu aya di Kampung Cinaga. Alhamdulillahnya sirna di dia kayak bantasan di Timur Tengah kanggo pembangunan masjid. Enten masjidna hampir sami konsepna sareng anu di kampung-kampung nu sanesna. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang lebet. Nah, luar biasa nih. Masjid menghadapna langsung ke alam nih. Masya Allah. Betah. Oke. Nah, ini orang lebet ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya suasana masjid. Namanya itu namanya. Nah, masih di Cinaga. Minimalis, konsepnya minimalis.
namun elegan. Bahasa budak kayak nama elegan. Insya Allah. Alhamdulillah tiasa dugi ka Masjid Cinaga. Nah, ini suasana pilemburan di Kampung Cinaga. Duh, bagi anaknya semangat. Ternyata aya sisingaan di Cinaga oge nembean seurang teh. Aduh capek. Saras nanti Cinaga. Dina lajeng deui ka Dusun Supunagara. Semangat. Nanyak. Semangat. Yo semangat. Wah, ngayeuh deui nya. Nuhun. Wah, lama pae kene, loba kene. Tapi ka Ciwangun ka dieu. Heeh. Saya sih buat menikah. Ayo deui nya. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah Cinaga atos. Ayeuna lanjut ke Dusun Supunagara. Suasana mulai mendung, jadi harus cepat-cepat hengal-hengal.
ya suasana di kawasan Kebon Kampung Kur nama ya teh kebon mung kadia mulai ditempati. Suasana tas iya sih, tas mulai rame sih, bisa kediksi nama. Suasana mung iya hungkul sih kebon mah sih, karena keditu nanya kebon teh nuhun. Lanjut deh enak ka Cibulau. Oke. Wilujeng Sumping di Kedusunan Cupunagara. Nah, jadi aya kafe ya, yang terkenal Cupu Manik Kopi. Oke. Lukisan wayang Cupu Manik, lukisan wayang golek. Nah, alhamdulillah ya dugi di Cibulau. Ya mengopikan masjid nu aya di Cibulau nyata Masjid Al Ihsan. Orang tinggal kali itu. Ayo. 2 tingkat. Nah, megahnya alhamdulillah. Orang cobi lebet ka lebetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya suasana kayak di masjid di Kampung Cibulau, nyata Masjid Al Ihsan. Insyaallah luar biasanya megah, adem, tiis. Suasana di lembur Cibulau. Nah, di Kampung Cibulau ieu nyata ya pusat sinyal tower anu di Desa Cupunagara, tempatnya di dieu di Cibulau. Ya tempat waktos Ramagara shooting rumah legend legenda. Ini orang rumah wih itu. Suasananya. Oke. Dari Cibulau iya emang terseur. Lagi sih. Orang lajeng heula anu sanesna. Para wargi sadayana di Kampung Cibulau ieu berdiri hiji sakola nyata MTS Nurul Hikmah. Enten di tiap-tiap kampung nu di Desa Cupunagara sakolana ka dieu tingkat SLTP aya nu ka MTS, aya nu ka SMP, pami SMP mah di Palih Kulon iya nak. Kena orang lajeng deui ka Sukamulya. Yang di kantor kecamatan desa. Kecamatan desa ya, Sukamulya. Desa.
Nah iya mangrupikan masjid nu aya di Sukamulya nyata Masjid Jabar Rahmat. Kumargi tos waktosna zuhur jam 11:30 jantan orang sakantanan netepan heula di Masjid Jabar Rahmat. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ringsek pertengahan jam 12 ya di pas desa pisan. Nah iya mangrupikan salah sawasna daerah Sukamulya nya jalan menuju ke desa Sukamulya. Nah, alhamdulillah ya Masjid Sukamulya ini lagi di tempat selanjutnya. Nah di Sukamulya ya aya beberapa hiji sekolah nyata SD. Iya aya SD 2 kapungkur abdi sekolah di dia ada SD 2 ya oke SD lanjut kami disebutkan mas Sukamulya teh mangrupikan pusat kotana desa Sukunagara Sumargi nya di dia oge bangunan desa. Peru perumahan sebagai kapungkur mah perumahan teh ditempatkan ku karyawan-karyawan perkebunan PTPN 8 saya lagi masih mau aya nama tinggal sekedik deui perumahan kapungkur mah ya mangrupikan perumahan kapungkur di dia ramai kapungkur mah mulai nama tos teu aya tos teu aya sama mau tinggal sakedik perumahan tinggal kapeueut. Nah di perumahan aya hiji masjid anu tos lami usiana nyata Masjid Jami Anwar. Ia mangrupikan masjid perkebunan. Ya bangunan seperti itu kurang tinggal kalbet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ia mangrupikan masjid Jami Anwar aya di perumahan masjid perkebunan. Masyaallah sir ukiran-ukiran kaligrafi yang indah cukup luas kanggo bangunan. Masya Allah lajeng di Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya suasana aya di kampung perumahan. Di bumi-bumina masih kene
padengkep sepertos komplek sepertos kieu. Kapung kurma seueur ieu teh bangunan teh mun ayeuna mah kumaha tas ngarali pandan janten ngomong sakedik. Perumahan berdampingan sareng Lemur Sukamana. Oke, lanjut. Nah, ya TK Tunas Karya. Oke. Perumahan dia. Kita masuk saja. Kawasan perumahan. Bangunan-bangunannya masih kene kepungkur. Itu kawasan motor tuh biasa masuk tadi itu sih, jadi ngelajeng halal. Sukamana. Kawasan Kampung Sukamana. Wilujeng Sumping di Kampung Sukamana. Kegiatan sehari-hari masyarakat di Kampung Sukamana. Emang kepikiran kawasan Sukamana Paliwetan. Ayo konveksi milik Kang Asep Sigit. Meskipun kecil tapi orderannya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Wilujeng Sumping iya nyata masjid no ya di Kampung di Kampung Sukamana namanya Masjid Al Hidayah. Nah, orang lebat ke Masjid Al Hidayah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya mengopikan lebetan Masjid Al Hidayah. Ya, ukiran kaligrafi. Nah, ya salah satu kerajinan
karya Kang Taufik Irwana tadi kerajinan ya di Kampung Sukamanah ya, dari kayu, jam dari kayu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah ini orang lajeng di kanu salajeng mah.